حبينا أنه نحتفل بهذا الشعب وبكل هذه الثورة العظيمة من جانب جميل ورائع. من منكم كان يعلم بأن المصمم العالمي إيف سان لوران هو من مواليد الجزائر؟ كاميراتنا وبرنامج فاشن نيوز اريبيا زار حصريا المنطقة والمكان اللي اتولد وتربى فيها مسيو إيف سان لوران. تفاصيل كلها موجودة حصريا فقط في برنامجنا، تفضلوا. Connaissez cette maison? Non? Elle est plutôt par là, vous aurez une meilleure vue. Et là, vous l'avez reconnu? Toujours pas. Et pourtant, l'un des plus grands créateurs de mode est né ici. Vous connaissez Yves Saint Laurent? Eh oui, Yves Saint Laurent était oranais. Le grand couturier est né à Oran en 1936 et y a passé les 18 premières années de sa vie. Son style était fortement marqué par les couleurs et la lumière des vêtements et des coutumes nord-africaines, comme en témoigne Amor Guellil, spécialiste de mode. L'Algérie déjà est un pays qui possède une culture vestimentaire extraordinaire, un savoir-faire magnifique. Et tous ces éléments ont été repris et inspirés Monsieur Yves Saint Laurent lors de ses créations. On voit la présence et l'influence berbère dans ses vêtements, le Sahara, le voyage en Afrique, la femme de couleur. Il inspirait énormément. Dans le quartier, Zaki interroge un habitant sur le célèbre couturier français. Il a grandi avec ma mère, les sœurs de ma mère. وكانوا les anciens تاع الكارتي هنايا. Oui. كلمات والله غالب ماشي يعرفوا l'histoire. Chaque 5 ans, 4 ans, 6 ans, يجي يضرب طله ويروح. Oui. كان يجي نوكولي تيجي avec sa canne. Oui. Cheveux gris. Yves Saint Laurent revenait souvent ici, même plus tard après avoir quitté l'Algérie. Il revenait souvent ici pour prendre des nouvelles de ses anciens voisins et ses amis d'enfance. Voilà. على شواطئ الجزائر المشمسة ولدت موهبته وتلألأت شخصيته وأفكاره. وفي هذه المنطقة من على الساحل المتوسط الجنوبي كعادة هذا البحر الساحر يمنحنا كل أسباب الجمال والحضارة. في تاريخ الأول من أغسطس من العام 1936 هنا في الباهية وهران، تحديداً داخل جدران هذا المنزل الكبير الذي لم يتغير كثيراً عن وقتها، ولد إيف سان لوران ضمن عائلة أرستقراطية عريقة ليغير فيما بعد شكل الموضة والأزياء في العالم. C'est le début de la maison, ça, quand on l'a construite. Elle n'avait pas d'étage encore. On voit bien la nature de ce merveilleux pays. تدلل إيف كثيراً في هذا البيت الفخم وشهد كل سبل الترفيه. Voyant la mer, la Méditerranée. C'était un endroit merveilleux. C'est là où j'étais le mieux finalement parmi ma vie familiale et parmi mes amis. On était toute une bande. التحق بمدرسة الساكري كور بوهران، وخلال سنوات المراهقة كان هذا الصبي الفارع الطول الذي كان يشكو خجلاً غير عادي يخبئ عينيه وراء النظارات العريضة والكبيرة، يرسم ديكورات وبدلات المسرح والفساتين والقبعات. أجمل مدينة في أفريقيا وهران وصفها إيف بأنها بقعة من الأرض لا تغيب عنها الشمس، بها مزيج من 1000 لون. هذه المدينة كان لها التأثير الأكبر عليه، وصرح أكثر من مرة خلال حياته أنه استوحى الكثير من تصاميمه العالمية من مدينة وهران بزرقة سمائها وشوارعها ومبانيها وحضارتها. La mer, c'est un grand thème qui revient souvent dans mes collections.
c'est très très émouvant. Je crois que c'est l'époque où j'ai été le plus heureux. Là, je pense à Proust qui écrit les vrais paradis sont ceux qu'on a perdus. وظل هذا البيت بيته الأول والأصلي، شاهداً على طفولة وبداية موهبة لم تكن يوماً موهبة عادية، ليذكرنا بمدى تأثير حضارتنا الجزائرية العربية على الفنون العالمية. خجول وعاشق للماضي، إيف سان لوران اكتشف حبه للمسرح وللموضة منذ طفولته في مدينة وهران. من مجلات الموضة كان ينتزع صور عارضات الأزياء ويصمم لهن ملابس من توقيعه. Il est né en 1936 à Oran, en Algérie, où il passe son enfance. Dès son plus jeune âge, il imagine créer sa maison de couture. En fait, il découpait des mannequins dans les magazines de sa mère et il leur créait des tenues. En 1954, à l'âge de 18 ans, il quitte l'Algérie pour se rendre à Paris et s'inscrire à la chambre syndicale de la haute couture. En 1966, Yves Saint Laurent découvre le Maroc, il s'y rend avec Pierre Berger, il décide très vite d'acheter une maison car ils sont absolument séduits par le pays, par les couleurs évidemment, par les gens aussi. Et je pense qu'inconsciemment, évidemment, ça rappelle à Yves Saint Laurent son Algérie natale où il ne peut pas retourner. المتحف يعرض مجموعة استثنائية يراد فيها تكريم المغرب الملهم لسان لوران. Dans son époque, parfois dans l'univers intime de Saint Laurent. يتم حاليا إعادة ترميم منزل طفولة الخياط الفرنسي الشهير إيف سان لوران بالشارع القديم أسطورة بوهران بعد شرائه من قبل رجل أعمال جزائري محمد عفان صاحب سلسلة فنادق من أجل تحويلها إلى متحف. للإشارة فإن المصمم الشهير ولد بالجزائر وعاش إلى غاية السن 18 لينتقل بعدها إلى فرنسا وينشأ أحد أكبر دور الموضة في العالم، ورسم بمنزل وهران أكثر من 300,000 تصميم سيتم عرضها قريباً.